Cosa passava a poc més al debut del segle, però aquí en 1900-1905. Hi havia una mera que s'apel·lava l'Opera Bunos, que era una mera 40 anys de poc més, i un curat que s'apel·lava l'Ocural Amic. Entre l'Ocurat e l'Omero conversava per trop, perquè en aquell moment, per la separació de la llei de l'estat, l'Ocurat era blanc, els apel·lava els blonds, e els republicans, l'Omero, o que eren russi, que eren els republicans. E allora, o que tiragliava un pau. Ma l'Ocurat, com més, l'Omero, vuol dire, era praticant, anava a la messa, mancava qualques coses, me'n feia anava pas mal. E cosa passava que al mes de juliet, al moment del fe, que era un diumenge, e l'Opera Bunos, l'usat era anar a fer aire a la Lauseral, e havia deixat un pau de fi al prat, e pensava que era l'ulus. Ma el diumenge matí, veget una nivul, un mussi de tron, dieto, a mugliamo un fe, lo va una carre davant la messa, sarà arrivat per la messa. E Janet, mi ha detto un moment de mai che si contava, e perché panna la messa. Mes che passai davant lo bistrò, e al bistrò non vi che speravo, per gli pagare un coppa viole, perché lo cura che non sortiria dalla messa lo trovesse a Melivious, davant lo bistrò. E correte pa, riuscirono il cuop, lo tutto con sortiero della messa, lo era uno era tutto al bistrò, e lo cura passette, d'intrepare il bistrò che era poco lo cura cenaupa, ma venga sulla porta, e dietro il Pere Bunos, cosa tal, che dona l'esempio in mero, manca la messa, e treballare di menge, e vos arrangiate aquí per vos trobar just con tot el món de sort. Il Pere Bunos, per dire un pau collonat. Lo curat, dietro il Pere Bunos, hi ha un comandament que dius Pere Bunos, le dimanche tu santificaràs en servant Dieu de haute main. Lo sabies aquell d'aquí, Pere Bunos? Lo Pere Bunos li respon, jo sé tant que s'ho panat al catecisme, monsieur le curat, me sembla bé, com même, ara que ne parlas, me sembla bé que n'hi havia un que dius Jacó. Ah, bé, perquè lo sabies, Pere Bunos? Faria bien de lo mettere in pratica. Lo diumenge de venir a la messa e di pas donar un sant exemple. Pere Bunos aveva pas troppo che dire. E lo curat se ne anava e tutto in colo Pere Bunos lo rappella, gli dice, ma non si lo curat. Hi ha un altre comandament che dice, tu gagneras ton pain a la sueur de ton front. E lo curat che dice al Pere Bunos, ma che fa un comandament a Pere Bunos? O quella parola dell'Evangelo. Ah, lo Pere Bunos gli fa quella parola dell'Evangelo e lo sabies? Vous le curat vos? Mais bien sûr, il n'y a pas de curat que sache pas la parola dell'Evangelo, c'est pas curat. E lo Pere Bunos gli fa, mais, monsieur le curat, perché lo sabies? Faria bien de la mettere in pratica, parce que depuis 20 ans que vous connaissez, vous n'avez pas jamais vu ça.